Anyalaki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya nga inkam pinaulwan. Driver, sweet lover, dito'y drama tayo, anyalaki din! Sika lang ti babae ti biyag ko, Belia. Awanan ti sabali pahay. Bolero? Kasta ka di dagiti driver ti Chip. Nalaing da amang bola iti babae. Uy, sana ka bolero, Belia. Talaga mat ngamin nga ay ayatan ka. Ay naadan boyfriend ko, Kowi. Among date na. Saan kayo pa'y mutla nagkasar? No kaya't nak, ikalay sa kaadagusan. Anya? Wan, Belia. Mariknak mat nga da pa naggustong kanyak. Saan ka asumurot kanyak dito'y parke? No di nakmat kursunada. Sika talaga, Kowi. Pudno ka di, Belia? Ti anya? Pudno ka di ti atap ko, a kursunada nakmat? Ha? Kuha. Adto'y tinagmalam anapasadak, Belia. Kukwamon da ito'y. Apay day da kwarta, Kowi. Kukwamon ko nak. Intrigak ken ka tinagmalam anapasadaak. Ala, nakababain, Kowi. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, ayaten ka nga rod. Agyaman na, Kowi. Anya ngay. Sungbatam ka din ti datdaton kung ayat kan ka, Belia. Wanan, ay ayatan ka mat. Yes! Agyamanak ta inaklon nakmutlaangan, Belia. Saan tapay nga agkaskasar, Tadapay nasken nga ornosa. Sige, nakasagana nga aguray. Bilibak at talaga kan ka, pare ko eh. Anya man ti pagbilbilibam kanyak, pare Jonel? Lover boy ka talaga. Agasem, nagkuyog kayo ko ni Bella, nagpintas. Nakita na kami gayam, pare Jonel. Un pare. Ano, aguri ka man? Saan ka di nga dan boyfriend ni Bella? Adan, ngem agwin na suwasdan to kano, gapo kanyak. Siya kun ti pilyen ni Belia. Ay, agasem nga ay. Ay, umapalak ah. Si kamot latan ti asit gan nagiti nagpipintas a chicks. Ay kat, nasa diskarte yan ako nada iti Tagalog. Mamati ako ni ti bagbagada. Basta driver, sweet lover. Anya? Uy, at naglugan dito'y jeep ko nagpinta sa babae. Ay na, nagpudaw ka nagsiksi. Ay, kursunadak at talaga gem. Isupay lati pasayros ko. Nagtugaw iti malikudak. Bayad ko, Manong. Sana na ding, di ka nagbayad. Ni, apay ngay, Manong. Basta, di ka nagbayad. Basta sexy, libre. Kasta ka di, Manong. Agyamanak na ron. Anya tinagan mo, ading? Laura, Manong. Ay na, nagpintasan tinagan mo. Kasmutlati kinapintas mo, ading. Agyamanak, Manong. Siyagam ni Kowi. Ita lang nga may lugan ka. Sa dino ka diti pagtrap-trabahoan? Agtrap-trabaho ak iti mall, Manong Kowi. Kasta ka di, Laura? Ne, sidagtagaya man iti mall. Mabit lang ha, isardeng ko ti jeep ko.
kamat gaya manong Kowi. Anya ti araramidam dito exit ti mall. Inuray ka, Laura. Awisan ka kumaama pa nagmerienda. Kasano anaam mo am ti dismissal ko? Nagdamag ka dagiti katrabahwam. Anya? Kasta ngagpaiso. Mabalin ka di nga awisan ka ama pa nagmerienda, Laura. Okay. Mabalin manong Kowi. Bilibak manangkin ka pare. Anya man ang tipagbilbilibam kanyak, pare Junel. Asino man nandiyan nagsiksik ka nagpintas ababaya ka kuyog mo itay. Ay, nakita na kami gayam, pare. Wala. Nagpintas talaga. Iso day dyan ni Laura. Kaayan-ayat, ma'am? San pare, ngamdandanin. Patsyak asong batan nanton te ayat ko. Uy, agasam ngay. Talaga nasiglat ka. Driver sweet lover ko naman. Sino man nandiyan sangpot mo a babae dito'y balay, kuway? Girlfriend ko tatang. Manayn, may kamanon da ita babae ngay nyawid mo dito'y balay. Nyalakid din ni tatang aya. Babae nga rud magtipagismak. Di ka pa'y lagat mga asawa tapno agtalnakan. Kumkomporme a babae tiyaw awid mo dito'y balay. Di na ka din dildilawan tatang. Kaslasaan kayo lalaki. Bagbagaan ka laeng, kuway. Intun kwan dakas ti mapasabakan ka. Anya lakit din ni tatang aya. Anya kumangay ti pakadaksak. Baruak mat, kan balasang mat dagiti awid ko dito'y balay. Kunakman no agawid mo't la di babae akakuyog ni Kowi asim mangpet. Anya nagawid. Saan dan arimrimwar iti silid ni kuway. Anya? Ay, jak mabilang nga dagiti babae nga nyawid ni kuway. Mangibabay na itang anak mo. Ay, anya ngay dahi kanabtuog iti silid ni Kowi. Aglablaban dan samatan. Ay, kwa, umay kabakait. Sa dino ti papanantala ka ay. Maturog tamatin bakit? Agawid akon Kowi. Aldawan. Dituyak matan balayuan naturog. Anya kumangay no dito'y ka na naturog. Agayan ayat tangat. Ang kababain kadagiti dadakkel mo. Awan problema kadakwada, Belia. Man nakawat dagiti dadakkel ko. Sa maysa, sika lang tinyawid ko dito'y balay. Talaga? Wen, Belia. Sika lang ti babae ang nakaumay dito'y balay. Awanan ti sa bali pa eh. Kowi, ti kayat ko. Siyak lang ti babae itibiyag mo, ha? Sika lang nga talaga, Belia. Insinak ti boyfriend ko, gapukan ka. Sikan ti pinili. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Sika ti pagtaytayakan ti lubong ko. Awanen sa balipay. Anya ti aramidam dito yung mall manong Kowi. Urayan kayo itong madamdama. Ilibre kayo ti merienda. Anya? Wen, Laura. Siyak ti makamong agbayad iti naimas a merienda. O sige, sika ti makaam mo manong Kowi. Urayan kayo ti pagruwaran dagiti empleyado iti daytoy amol, Laura. Saan ako nagpalpalikaw pa, Laura? Ay ayaten ka. Ha? Sika lang tinakariknak iti nagpaydo mga ayat.
Kuna no sana kung nga agayat. Gapoy tipan nakapaay ko idi. Ngami di makita ka. Nagungar manan ti panagayat ko. Manong Kowi. Adda ka di matlanamnamakan ka, Laura? Kuha. Mga nulukon naktulaang Manong Kowi. Apay kumalukwan ka. Kat ay-ayatin ka nga rod. Si kalaang tinamagpitik iti pusok, Laura. Ha? Apay adi mo inyam mo di babae ngayon sangput mo, Kowi. Iso ni Laura, nanang. Kaya nayat ko. Manan? Anya lakit din ayan ni nanang. Agpada kayo laki ni tatang iti bagbaga. Talagamot nga agsasabali a babae iti isang sangput mo dito balay. Shh! Di upigsan ti agsawa. Ang mga numanggag ni Laura ti bagbagayo. Ay na, Kowi. Madiday tangar aramidam. Pagsusukutam dagiti girlfriend mo. Anya lakit din ni nanang. Di kay sumanaon kunakmat. Amok ti araramidak. Ay, makamo ka. Kasano no maamuan di may sapay a girlfriend mo? Nga da inyawid mo a babae dito'y balay. Agan nadak nanang. Isungawan ti rumpang nga pagdanagan nyo. Sino man ang babae nga nyawid ni Kuway? Girlfriend na ka no, lakay. Manay, sa bali man ang babae, tinsangput na diti balay. Un nga rod lakay. Agsusukot ti girlfriend ni Kowi. Ay oo na yan day tanganak ta. Hinton kwan, nagkibaltang ti amain. Maamuan dagiti da dumapay akayan ayat na, rautin dal ni Kuway. Dayta nga rod di pampanunutek lakay. Delikado dayta nga aramidan ni Kowi. Una yan, pare ko, way. Inyawid mo mutan ni Laura iti balayaw. Wala pare. Apay, kapoy. Bilibak ka talaga kan. Sweet lover ka talaga. Si kan tinagkuna, a basta driver, sweet lover. Saan nga amin? Nga madulat talaga iti driver, sweet lover. Kumay sa kaditan, pare. Anya? Sapay nagpipintas dagiti babae kayan ayat mo. Ado ti umapal kan ka, pare. Kas makita met pare. Sa anak met anata erlaunay alalaki. Katamtaman lang ako nada. Angam, agsusukot dagiti babae. Anya nga tanong mga asawa kan? Mangpili kan kadagiti kayan ayat mo ita. Jakpay kayat ti maitali ako nada. Nagganas tu pa'y ti biyag ti baro. Maramid mo amin na kay kayat mo. Basta nadiskarte ka lang kadagiti babae. Anya ayat ti sikreto. Taapay akay kayat na kadagiti chicks. Sikreto nga rod. Apay kit din nga ibagakan ka, ha? Anya? Nagsapa ka matin arumwar ko, way. Sa dinaw ti papanam anak ka. Mapanak agpasada tatang. Mapankag pasada. Angam no makakita kang tumanin iti kursonada mababae. Armam tumanin. Anya lakit din ni tatang aya. Isu nga rod ti kayat kumat nga ramidan. Ngam agsusukuten ti kayan ayat mo, kuway. Saanin anasayata ita? At dayta kayo manan ako nak. Di man pakibiyangan ti aramida kiti bagik. Bagik daytoy. Sa maysa, baruak met. Nawayak ang mga ramid iti kayat ko.
Nag-sweet ka matin kanya, Kowi. Gimatang ka pa iti chocolate kan sabong. Gaputa ay ayatan ka, Belia. Ay ayatan ka mat, Kowi. Sapay la ko mat, saan ka ngagbalbaliw kanya. Apay ko mga agbaliwakan ka. Kat si kalaing ti ay ayatek. Kasta akmat kan ka, Kowi. Si kalaang mat ti lalaki iti biyag ko. Awanan sa balipay. Agyamanak, tanagusto am dagiti sagot ko kan ka. Talaga ang magusto ako, Kowi. Paborito pa'y matngaro dagiti regalom kanya. Ulit at manunti agyaman, Kowi. Nag-sweet ka matan kanya, Kowi. Nagadun asagot tinted mo kanyak Gaputa ay ayaten ka, Laura. Isagot ko ken ka amin akayat mo. Anya? Wen, Laura. Gaputa si kalaing ti agmay-may sa dito'y puso. Namnamak launay dayta, Kowi. Sapay la ko mga rod, ta saan ka nga agbalbaliw kanyak, ha? Santo Apulos, Laura. Si kati babae nga ayatek iti agnanayon. Kowi, Kowi. Mailiwak manan kan ka, Laura. Umianak pala dito'y dagus mo, ha? Anya? Kasanon ti pa nagpasadam iti jeep? Sana parikot dayta. Makauray ti pa nagpasadak iti jeep. Mailiwak namin kan na talaga. Sino nga kadigiti girlfriend mo ti kasar mo? Mapilianak nga rod, pare Junel. Nagpipintas damit nga namin. Uwan nga ron pare, makapaapal ka. Dagdag iti chicks kan ka. Driver, sweet lover nga rod, pare Junel. Kay, papanam nga ita. Mapan ka manayin iti ayan dagiti girlfriend mo? Mapanak agpasada iti jeep. Inakalaan jay jeep ko, anakaparada iji iti kalsada. Aya? Awan serbiti kagat, numay-may sa tibakat ako nada, pare Junel. Isungarod nga gagatak, taimbag lang da igatang ko iti isagot ko, kadagiti kaayan ayat ko. Mapay lang ti pasaheros ko. Pakaibilangan ni Belia nga da iti malikudan. Sapay ko tada ma-pick up ko a pasaheros. Ni Laura tinagpara. Ay sus, sapay nakalugan ni Belia. Kasano nga tada ito yan? Saan mo't ang mabalin ajak sardengan? Makamudita! Api adi ka matin matagtagari. Kasla dinak nakita ang naglogan dito'y jeep mo. Ha? Kowi, asino da ito'y ababay? Kwa? Siya ti girlfriend ni Kowi. Sika, asino ka mat? Girlfriend nakmat ni Kowi. Anya? Kowi, isardang mo ti jeep. Isardang mo! Wan, isardang kon. Agpalawaga ka na kayo. Ikanda kay tigundaway kong agpalawag, Belia. Laura. Nagsakit da ito ngay naramid mo, Kowi. Salawahan ka.
Impagarup ko asyak lang tay ayatam. At dapay matgayam sa bali. Uray siyak, imbaga masyak lang ti ayatam. Ngam addamat gayam sa bali. Ha? Jak kayak ti malukloko ko eh. Isu aday ti porokan ko. Anay ko, kinugtaran akmutan. Naglaing kagayam iti karate. Uray siyak, jakmat kaya tikaskan ka mangluloko. Ha, dahil yung matidanog. Di nakdanugan na, Laura. Ston, pakawanan dak. Ang balbaliw akon, pakawanan dakang. Anya laki day. Anya nga ita, kuway. O nagsingsingpit ka. Saan ko mamapasamak kin katikas na? Agbalbaliw kan, kamsat. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Driver, sweet lover. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mana? Uminom takiti pare. Di ka matanagan. At dapat kwarta kapag gatang iti arak. No, bilang lang. Uy na pare. Pasensya ka na. Sikapay lang ti makaamoy ta, pare. Ha? Di ka matanagan. Sakto mo ti makaamo. Iti inuman ta. Doon sumarunong nga uminom ta. Sika, hindi mat pare. Awan mati parikot kanyak. Uwan pare. Nakababay lahat damot ah. Saan man na tayo tati magpagam pare? Uminom ka kiti. Ag-enjoy ta kabayatan nga at dapat may gatang iti arak. Uwan pare. Uminom ta. Ay na, nagmayat kalakit din nga ibitin ijay murdong ti kayong si Kabunjing. Ha? Apay ko mga mapanak. Ibidin na dyan mordong di kayo. Ha? Sika, Rela. Ha? Agmauyong kan sa akin. Hoy! Saan nakagmuyungan niya? Uray asino a babae, saan a makaanos iti kastang ugalay? Ha? Amamat nga ado ti maaramid dito'y balay. Ngamday takit din na pan inom tinararamid mo? Ay ko. Pasensya ka kuman bakit. Nakanasak matendim minaw. Diyak na po na rabi magaya may. Anya? Mala, hindi ka matanagan. Dahil jayan ti maudi ang panaginom ko. Saan na maulit pa Anya? Ha! Jak lakit di patyan day Tambunjing. Sika, saanan nga uminom? Ay, por Diyos, por santo, awan lat amukaon. Sika pa'y laang akas lamatay, no saan apagnaan iti arak day takarabukob mau. Hindi na. Anya ko na, mare. Kastaunay manen abartek nilakay mo, idirabi. Ay nawan mare, maistresak nga rod kan kwa na. Awanin ti aldaw asaan amabartaw. Asino kumati saan ang mais-stress, mare? Kat oray nilakay ko. No nilakay mo, kat inaldaw ang mabartek. Ay na, nilakay ko mat inoras-oras. Anya? Wan, mare. Ay na, dandanik la pang oras nilakay ko. Gapumutla ang itinalabas a panagin inom na. Ay, day nga rod ti problema kadakwada. No kaanuda nga ta asardengan ti kinamamartek da. Ay na, saan tan amang namnama asardengan da day tanga ugali da. Siguro, sumardengdan tulaengan numabangkrap ti factory ti arak. Anya? Gutwan, mamartek nga rod. Adda aya ti makaatiw kadakwada. Awan, mare.
arak mo dayta imot mo bunjay. Pangipanam nga iti dayta. Ha, da kayo matata. Kay mapan mi inuman Alangan ba't amapan ko ibalang? Aniya, ay sika talaga. Kasla idi kalman laag nakita ka. Akas taon ay abatak ma. Sa ita, mapan kay manano uminaw. Kasta talaga tata. Anyang ingarod. Kaya da kwarta nga igatang idiarak. Malaksaid, no awan. Aniya. Ang mga no kaya tiyo may tata. Itapay lang, aw-awisan kan. Mapantay kid di uminom. Ha? Ang mga no nalipatan nyo tata. Nga awan ti arak ijay langit. Iso nga itapay lang. Uminom tayo nga uminom. Iti kasta. Agigiddan tayo nga uming pisti barana. Ha? Ala, uminom pa nga uminom pare Pedray. Ay, kaya duwe na pare. Kanya lagi din. Kagay pare. Ay, wen gayam. Ambom ngay. Pare. Awi isang etay nila kay puta. Ang puta. Na, puta tinagan na. Di na magkayat yung may. Aha. Kung naman ano sana mamartag iti. Iti saan pa'y unay alakay. Lalakayan na KJ ko naman. KJ? Wen. Killjoy pare. Ah. Di na mo ti makibagay. Ti mangawis kinkwana nga uminom. Puta talaga. Walang agpaiso niya. Anya ay kumanusan ngay may. Whatever. Kung ka. Makainom talata mo. Oray isan nga umay da dya puta. Apay maawanti sa ngerdarak. No awan da dya alakay puta. Para. Puta. Ayun mo ta. We can drink without him. Correct. Can whenever we want. We can drink. Ibunulaw na pare. Inayon mo ba pare? We can drink whenever we remember. Yan lagi. Anya, ayawan man ni Bunjing ije balayaw, anak ko. Awan nga rod nanang. Ay na, itay pa'y bigat ang pimanaw. Naku na nila kay puta, anasabat na kano anak kaigam iti arak. Aniya, ay na, kat sigurado nga rod manan anapandain minom kinipidren. Dagiti awanan bain at talaga. Ay na, agawid laday di lalaki, talaga ang makaraman kanya. Ha? Awanin at talaga. Ipatay ni Bunjing ti saan na apanaginom iti arak nanang. Ala, bay aman ako. Baga akto man dayday nga anak ko. Wan man nanang, barang da kayo ti denggan na. Awan ngamin kat no siya. Katawaan nak no kasjay nga agong ungetak. Oh! Apay anagawid ka pay lang, ha? Bakit? Anya ka matang. Sumusungat ang pailang. Namanta ka man hindi to yan tiri. Tawa na karupangan. Nga, agong unga. Anya? Anya nga rod ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam? Ha? Ha? Awanan ti aramidam iti biyag mo, Bunjing. Talaga nga impamay samon ti panawon mo iti panagin inom mo. Salbag ka. Anya lagi ni bakit kung na yan. Pasat ti biyag ti sagpaminsan na pa nagbartag. Bakit? Anya sagpaminsan nga bagbagam? Sagpaminsan ayamat dayta inaldaw. Kaslaag sakit ka pa yan, numalanganan dayta karabukob mo, asaan ang makaraman iti arak. Ay na,
Una yan day tinagapimpintas nga asawa ka. Gusto ka de, sana bale. Tanagaawid akong baka. Di mo ibaga huston! Huston ta talaga ang makapahay blood ka! Awan sir-serbim nga asawa! Isubli kang samatan itinam! Salbag ka kita! Ay na, anak ko. Pangaasim man nga, men. Sarda nga mo, unday ta kinamamartak mo. Asus, awanan ananang noy sardeng kaw. Ang mga noy patay kaw. Awan ton ti bunjing nga anak yaw. Aniya? Awan mo't ti madingar aramidak manang. Sa anak mo't nga agwalwala, no kas di amabarta ka. Uwan ngamga po iti panagbarbartak mo. Pulos, adi mon matultulungan ti asawam ijay balayo. Ha? Imbes aday ta oras mo apa naging inom, katinulungam ni bakit mo, dinasayaat ko ma. Apay, nagsakit ka? At daya ti maitulong dayjay apidreng. Ninanang mo't. No agsakit ka, ni bakit mo amin. Iso apa nga asim. Sarda nga amon day tang aramid mo. Sakbay ama uman ni bakit mo kan ka. Timbaga tinamkan ka. Ha? Apay, no adda sakit mo, maayabam aya ni Pedring at tumulongkan ka. Maayabam aya nga aggao iti kanam, mangyawat iti danom nga inumam, panunutom ka di anay imbag, sika, bonjeng. Alawanan ba ka? Aday ta, di mo kayat atalaga ti mabagbagaan. Ha, siyak tulaang ti maumakan ka. Apay, ti kunam, agnanayon ti anos ti babae. Saan? Hindi bakit mo't. Anya kalakit din aya. Ay dinakbakat-bakatan si kabunjeng. Taamangan numarurudak. Kat isipat kumanan kan kaday ti rapas nga ima. Anya ti ko na mare, inton bigatan, ti papan mo ijay ilay. Uwan ko mamare, kat no awan papanam, di agkuyog tan amapan gumatang ti regalo dagiti anak ta. Wan nga agpaisoan niya. Gumatang at matlaang man iti iregalok kini katugangak. Anya, ni katugangam anagalas ti ugali na, regaluam. Uwan mare, regalwak man iti blouse kan lipstick. Barang sumaya at ipan nakilangan na kanya. No siyak laang, ay uray awan. Pagan anok ngay arigalwan ni katugangak, kat nakalalas ti ugali na. No nakasango, mayat. Ngam no nakatalikod, mapanak met gayam imarmarites di takaaruba. Ay namare, uray kas jay ti ugali na, regalwam lang ta. Sana bale, ta italaang mo't a Christmas. Maminsan lat makatawan. Anya ti ammom, no ti panagregalom kan kwa na, kat maamiris na asaan anasaya at dagiti aramidan na kan ka. Sa bagay mo't kindi. Iso aregalwamon mare. Uray may salaang underwear no iso. Uray kita kasta una panangidayaw na kan ka manugang na no aramidan dayta. Nagadumot na ginatang mo apagbalkot mo iti regalo, mare. Wan mare, addaman ti regalo kini katugangak. Ha? Anya nga mare? Maamuam to mare, saan pa nga ita? Masiguradok matlaang amaamuan amin akaaruba. Anya? Regaluwak man ni katugangak iti regalo, nga iti kaanuman, kat saan na amalipatan. Si kakit demot, mare. Maburbur tsa anak man no anya dayta. Maamuam to mare.
Sigurado amas daaw ka. Ay, nabartag tama ng jaw. Nga raw dya. Ay na, nagmayat lagi din na yung bartag, pare. Katwan mat pare, nagmayat, bartag. Malipatan aming naparikot itibiyag. Ay na. Pagkunamad pare. Ah, Sabi nga siya, okay kasano di bartag ka. Diyak malipatan di parikot ka. Sika, ada parikot na? Anya ko mati pagparikot ang pare. Kat nagmayat tubay, tibiyag mo. Painom-inom nito eh. Inimer! Sige, kinimat pare. Damat parikot ko kay. Di mo amo? No, asino di parikot ka? Asino kumabay? Ni bakit ko pare, iso di parikot ka? Anya, Kawan, parikot ko talaga ni bakit ka? Nakangiw-ngiwat. Ngamin, tunggal lagawit ka na bartag. Sumuso nga tagpailaan. Adatan akas lamanok nga upa. Kutak na kutak. Kutak. Putno ti magpagagbaray. Basta talaga pare. Dayta, di ugali dagiti babay. Nga iti kano man. Kat saan damay kat. Dayta putak, kaputak, putak. Putak. Apo, mayat abon jeng. Nabartag ka manan. Mayat lakay. Nangan ka din lakay. Nakakaskas daw day taabakat. Itaman pa yan sa lodsudam. Nung nanganak ko. Nagluto ak nga rod iti naimas asidaan. Iso adam damagak no nangan kan. Tano saan igawan ka? Nakakaskas daw ka talaga. Nagsingpet ka man ita bakat. Nasingpet ang ata Christmas ket nga rod lakay. Sa bagay matgidi Giblabon Christmas Day. Ure Christmas night lata. Sabay lang ko mga rota. Agtul-tuloy reta. Kinasingpot mo. Kinasingpot kita mo. Bakit? Aday ka, naikargakan iti karton. Tangay awan sir-serbim nga asawa, sikan ti ibalkot ko, isubli kalaangan iti inam, salbak ka. Nay, anya kay dayta nakakarton iti nagdakkel dito sa lasyaw. Uwang nga raw, no anya nga taday ito'y Ay, lukatamod takitaan taman no anya dayta binalkot ni Rayla a regalo na kan ka. Ay, nagsingpot at talaga dayjay ang manugang mo. Ha? Ay, man ti manugang nga kasken ko na. Eta, lukatan taman nga raw. Ay, Ay na,
Kasla, nagdagsan mo ti kargana. Washing machine saki dia. Hey! Pakanawam! Hey! Bumangon kan bunjeng salbag kakide! Ah, Ay na! Isusiguro a binalkot na ka ni Rayla nga inyag dito'y balay. Gaputa na uman iti kasta nga ugaling. unay henday ta. Kunaklakit din no, anya ti imbal ko ni Rayla regalo na ken ka. De tamit gayam, mamarta ka anak mo. Ay na! Naumamutan siguro ah. Uray asino mat nga asawa. Mauma at talaga iti kasta nga ugali na. Tauray siyak a mismo nga inana. Diyak kaya tinalabas a panagbarbartak na. Nay. Apay nga daak dito yan yaw, nanang. Nay, apay dito nagdakkala karton dito apay ka. Tapno mo man ya. Binalkot na ka ti asawam. Ya. Inyag na ka dito'y balay. Kung naklakit din, no regalo na a washing machine wano oven. Ngam saan mo't gayam. Ah, Ay na, bunjing aya. Manupay aya apakaas iti kayat mo. Tapno sardenga mo na ito panagin inom mo. ay, Amok anauman kan ka ti asawam. Iso asaan ang nagbabain anang yagkan ka dito'y balay. anya. Agyaman ka pa'y ta dito'y balay tinangipanan na kan ka. Di nakakatimbol lang ijay daraas. Ah, Agbalbaliw kan. Taamangan no iti sumaruno pa ng balkot na kan ka, kat saanan aditi balay ti pangipanan na kan ka. unay kamutan bakal. Apay nga yakas tiyan mo tanti naramid mo. Oh, apay nga agreklamo ka. Naumaak nga ruden ken ka, iso anapan ka insublikin ni inang mo. Ah, Agyaman ka! Tasaan ka nga impan ijay pagururnungan iti basura. Taamangan no inkargada kan ijay garbage truck. ay, sus, apo si kamit bakit. Wala ti di kararamida mo. Ay, no di mo kayat ng aramidak tumananday takan ka. Sarda nga munday tapanagin inom mo. Saan pa'y anala daw ti amin, bonjing? Kasan mo may pare? Nagpainom ka na. Ah, Di ka nga minang mauray nga umay ije balay. So ngay maya ko na, dito'y balayaw. ay, taray. Ay na, pasensya ka kuman taray. Ay, jak kayatin ta ginom. Kanya? Agang angaw kan sakit di pare ah. Ay, saan taray, saan? Mabuti nga kami ng kinibakit ka. Ah, Ang mga no jak maputan ka, asos. Ijayan ayan ti basuraan ti pangipanan na kanya nung mabartagak paray. anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinaulwan. Mahilig iti checks. Dito'y drama tayo. Anya Laki din. Rumara kita, Lolita, bakit? Sa di naman ti papanam, Jonas.
Adda na patagapag nami kini pari Emil. Imbis ang makipordiya ka, saan ta day tagpaspasyar ti obraam? Sana bale? Agawid ak tumat lanagos. Anya kumapay ti ibagak, kat di mo matdenggan dagiti ibagbagakan ka. Agawid ak tumat lang arud adagos. Awan manin ti amok, Jonas. Nabartek kan to manin inton sumangpet ka. Anya laki din na ya bakit? Awan ti pagdanagam, tauray nung mabartekak. Dito'y balay lata ti pagawidak. Lagi din no saan ka makaumay, pare Jonas. Anya laki din na ya, pare Emil. Sana mabali na sana ka umay. Ang mga nukailiw nakmata ni Leia. Leia? Wun, day kabarbaro a chicks ko. Ala ka, pare Jonas. Kasano nga numaamuan ni Mari Lolita? Sana mamuan, no saan mo nga ibaga? Siya akong timakunkonsinsya, pare. Apay ko makonsensya ka ngay. Wala, painom laeng tigagara ta dito. Oy, ngam na ninayunam ba't ni tikalukwan, pare? Abe, nagbay ka mangilo ka titirida o tatang. Sino nga ba yung tinangibaga nga agpakarabi kasi ka, Jonas? Anilagid din ni tatang ngaya. Yung kakamaturugan. Di ka man nalaaw di tatarabiin. Nakababain ka dagiti ka roba. Ni Lolita ngay tatang. Nakaturugan na. Ay, di mo man disturbuin ta na bambanaw ka nakitang dan. Maturog ka ni sa alas. Sapay naglamok dito yung salas, tatang. Di ka nagreklamaw, tayo so tibilin ti asawam. Walan. Maturog ako dito yung salas. Oh, ada umawawag iti cellphone mo, Jonas. Bye-bye am dita, Lolita. Ang mga no chicks mo maninday ta, ha? Anya chicks manen ngay bagbagam dita. Awan chicks ko. Sa dino nga ron tinapanan nyo kani pare Emil? Kan apay akanayon amarabyan ka? Wano, addamutan kalukwan nga aramidam. Anya lakit din to'y asawa kaya. Iti ayan da pare Emil ti naginuman mi idirabi. Hoy, sana siyak tiluklukwam si ka, ha, Jonas? Wen, amok day ta. Awan ti pagdanagam, tanapudnuaken ka, Lolita, bakit? Adala ang ti maduktalak adakas nga aramid mo. Agsungbat ka talaga kanyak. Ay, makapabwisit talaga dita, Jonas. Awan mo ti kuna na nga inawan na tinanganan na. Madlawan na pudot ti ulob, Lolita anak kao. Apay. Kasanumot nga min tatang, rimwar manin ni Jonas. Saan pa nagpakada kanyak? Sa dino kay manan tinapanan na. Diyak nga rod mo tatang. Amangan mit mo napadla nakitrabaho iti construction. No nakitrabaho iti construction, diada ko madya leader boots na, kan leader jacket na dita. Ay, ngagpaysaw. Awan mo't ti leather jacket na. Iti sigod apang ikabkabilan na. Makapauman day ta, Jonas Sakit ti ulo ti ititad na kanyak. Ay, ano san ti asawa manak kao. Andan to siguro pagbaliwan na Ay natatang, kaanon tungay? Mabalin ka diti makitable, miss? Sige lang. Awan parikot iti day. Ahon gayam. Siyak ni Jonas. Sika ngay, mat. Anya ti madaydayaw anagan mo. Hana tinagan ko, Jonas.
May bagay kan katinagan mo, Hana. Agyaman at launay, itiday ta nga imbagam, Jonas. Anya ti kayat mga inuman, Hana. Kwa? Siyak ti maka mo ngagbayad. Sigurado ka di, Jonas. Wun, adu ti kwartak. Kabalak abayadan amin nga arak, iti daytoy abar. Anya? Asino di lalaki ang nakitibal king ka itay, Hana? Jonas kano tinagan na pinay? Amamom ka di dayjay? Saan? Ngamamok nga adan asawa na. Nabasak ti text ni asawa na itay. Agungungit si ka. Ha? Apay nga rin nakipagayam ka pailaang iti dayjay a lalaki. No damod gayam ti asawa na, Hana. Sipod pa'y idi. Kagurgurak dagiti lalaki asan anapudno kadagiti asawa da. Amom day ta pinay. Oh, anya rin ti plano mita? Bumalisa para kadagiti padak analoko pinay. Ha? Kasano nga nung maamuan na amay saka abakla? Kita niya pa'y taramidin na kin ka. Anya kalakit din ay ha pinay. Saan ton ang mapasamak day? O ala, di ta kapay, taag subli ak itinagtugawan mi kinig Jonas. Agawitan, pare Jonas. Mabit lang, pare Emil. Apay ka day? Agpakadak pa'y kinihana. Hana? Anya lagi din na ya, pare Emil. Ti chicks ko Naskin ngagpakadak pa'y kan kwa na. Sa ba lima ng anagan, pare? Sa dinaw ti ayan day ta hana aya. Napanlay jay CR. Uray klabit, tagpakadak pa'y kan kwa na. Sige. Orahin ka lang ni Jeruar, pare. Sumarunukan to lagi. Oy, Jonas, agring kan. Hanya ka laki din na ya, bakit? Kita man na imas titurog ti tao. Nangatan ti init, ngam nakaturog kalata dita. Ay na, Jonas. Awan mo trabaho kita. Kato na urnong timurang mo. Orayang pa'y kadi nga agbuot dagita sa mulabaan? Pakilabang pa'y lako ma, bakit? Ay saan? No dati oras mo nga agbulakbol. Ada kumamot oras mo nga aglaba. Sige. Naglabak to inton madamdama. Siguraduam lang, Jonas. Agawid akla nga saan pa'y analabaan dagita amurang mo, talaga apo orakon. Saan mo da kasta? Amo mo da nangina ti pinanggatan ko kadagita abado. Yes! Isitugit gayam na ito Hana. Manungal daw lang tinapalabas. Sipod nagamamu kami. Ita, inaklon na kon. Kunak man naglaba ka, si ka, Jonas. Ne? Dahil ta cellphone mo matlat ta tidumdumugam. Si kamat gayam, Lolita, bakit? Naisursur ko ang dagitin natang alakok. Ngam saan ka pa'y gayam anak kapaglaba? Ha? Ay, kwa? Ay, anya lakit din aya, Jonas. Wen. Aglaba akon. Di kan agungat. Please.
Basta langam, madlaw, ada na dagsa na parikot mo, Lolita nakaw. Pudnon sa amo tihatap ko nga da babae ni Jonas. Tatang, Ada ka di pa managnak mo. kita man tatang. Cellphone na kanayon ti dumdumugan na. Nakaisem pa'y nukwa. Kas kumaita, imbis nga agsalapay, ti cellphone na kindi ti pangpangrona na. Unngag paisaw. Sapay nakaisam. Un nga ro tatang. Jakon amo na niya ti aramidak. Ay, anya nga tanog sarita kayaw itinalapat, anak kaw. Kasano kumama kapag sarita kami? Kat busy mo't akanayon, tatang. Ay, si kamat ti lumabas iti paragan may para eh. Nasapa ka rin mo ra. Adda na patag-alakad ko ijay sentro, pare. Ay, kasta ka day. Nay, anya nga dayta nakasupot nga wit mo. No sa anak ngagbiddaw. Dayta, jay sabong amula ni Marilolita. Anya laki din na ya, pare Emil. Wun, iso da ito'y dagiti mulan ni Lolita. Imbaon nak amang i-deliver ijay sentro. Kasta gayam. Wun, pare. Nasayati kasta nga aramida. Tapno, makatulong ka iti asawang para eh. Saan lang alinulukaw ti paglaingam. Gusto lawon ay tinakunan, pare Emil. Ala, agpakadakon, tahabulak pa iti first trip. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni. Apay ngay? Itaypay nga ulit-ulit mabilbilangan dagiti sabong mo, Lolita. Apay. Bilangan man kit di naman tatang. Amang ano nagkamali aklaang. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 amin. No kasta, talaga anak sayan timulak, tatang. Mano ko umaamin? Aya. Sa nga pulo. Anya. No kasta, naksayan iti talaw. Kasta nga ro, tatang. Asino man nga tanti na ngala. Ay, saludsudom to iti asawam anak kaw. Nakita kat nakatakder di tayan nagiti sabsabong mo di kalman. Ang mga noy tinangkisay. Agyaman na ka, tayo naklon na, hana my loves. Sigurado ka kading awan asawam, Jonas. Uwan, balo ak hana my loves. Awin gayam, sabong para ken ka. Agyaman ako na, Jonas. Ang apay ngay, akas to'y asabong tintad mo kanya. Kasla. Gwa, mula ni inang ko dagita. Isumit lagayam Sa dino ti kahit mo papanantahan Sikan ti makaammo, Jonas. Anya lakid din ayahana. Ibagamlatan. Di kagbabain. No kasta nga rod. Kayat ko ti mangan iti kanginginaan na restaurant dito'y sentro. Apay ngay? Oo, apay ka di, Jonas. Ada ka di parikot. Kwa, adda parikot, hana. Pasensyakan, ngamawan mo tanti walit ko dito bulsak. Ang mga nunat nagkit di. Ay, sus! Apay nga nyawid mo dito'y boarding house taday ta a Jonas, hana. Basta, aguli magkalaang dita, pinay. Ay, siya kundi madanagan iti kastangar aramidang, friend. Ay na, di nakpakadanagan. Amok ter aramida. Kasano no? Kas kinunak itayan, kabailak ti bagit. Di nakpakadanagan. Ay, si kaman langan ti makaam mo.
Asino ka? Siyak ni Hana. Nagsyawarak lang. Di na kon mailasin. Anya? No kasta, bakla ka? Anya kalakit din ayan, Jonas. Saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka? Ay, awanan kay tibain. Lino ko naklagayam. Kunak no pudpud no, babae ka. Ha? Awan tinagdumaan ta, Jonas. Anya ti kayat mo asawen? One, may sak a bakla nga magrup-rupak a babae. Ngamin, nagparitoke ak, amin naritoke, agraman boses ko. Anya? Saan ka di? Alino ko mati asawam. Ti ko nam kanyak, balo ka, ngam saan met gayam, all bod. Nagadumot ti ginatang mo nga arak, paray. Awan na, nabayag ngaminan asanta nagshot pare. Ay, agpudno ka man kanyak, paray. Adda ka di parikot mo? Kuha pare. Anya ako, ha? Ay, sos. Agsangit ka matin, paray. Nagdagsan tirignak pare. Jak pulos ni namnama. Abaklagayam tinakirelasyon. Anya? Ay, no kasta. Pudno ti atap ko ang nakirelasyon iti dayjay ahana nga uray ammom nga addamot ti asawam? Uwan, pare Emil. Anya laki dinaya paray. Si kamot lang tagar-aramid iti pakaisagmakam. Kasanaw, numamuan ni Mari Lolita. Dinalpaskan paray. Apay nga itakalaang, Jonas. Agsapan. Sa dino tinagturugam idirabi ha? Pasensya kan, Lolita bakit? Nakaturog ak gayam iti ayan da pare Emil. Bakit tarupam? Anya lakit din aya bakit? Manipo dita. Di nakawawagan iti bakat. Apay ngay bakit? Agin di mo kapay lang. Ti ko nam siguro, jak amo ti may papan kada kayo iti dayjay ahanaan niya. Pastime ko lang ni Hana, bakit? Pastime? Mangmangag mo ka di ti bagim, Jonas. Pangasim, tadenggam ti palawag ko. Saan ko nakasapulan ti palawag mo? No saan pa'y ngay mawag ni Hana? Saan ko pa'y anaamuan dagiti kalukwam? Bakit? Ay, di nakarakupan! Alam dagiti gamit mo, tapumanaw kan! Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritan iti biyag, ngayon tayo pinauluan. Mahilig iti checks! Dito'y drama tayo, ang lalaki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan. Andres Tandeng! Dito'y drama tayo, ang lalaki din! Anyamutan! Nagado ti wara dito'y balay, Andres! Anya laki din ni Kuray? Ako nga man ang pinaglinis mo diti balay. Anya naglinis asasawam, Andres. Agkakaiwara dagiti sapatos kas kada tsinelas. Nakasimpa mo dagiti sapatos kung chinilas, nakapaigid danay. Ala, ornusam dagita a sapatos kan tsinelas. Saan akas tati kayat ko apan nakaisimpana? Anya laki ni bakitin? Sa dino nga rodang iti pangipanakadagita sapatos kung chinilas? Isimpam anay bag. Jak kayat tinagado awara. Nawatam. Uy nang bakay. Ulit man ang tagdalos dito nagtibalay.
Ay. Di ka mo't nagsarasardeng agdaldalos dito arubayan niya o pare Andres. Ay inas nga aramida dahi ti paray. Ibagantuman ni Cory adyak agdaldalusay. Anya, ibaga na pa ilaeng tikasta kat dandan di ka pa yan aginana? Ay paray. Uray no nakasimpakaw. Ibaga na pala saan? Iso nga ulita mo na natin agdalaos. Ay, piman kamit pare Andres. Sapay na uyong ni Bagakaw. Saan la dahi ta? Naglaing pa nga gibaon. Apay anak kawara dagito'y akaldero, Andres. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Nakasimpa mutiam mo kadagiti kaldiraw. Anya anak kasimpa sasawam. Ornosam dagito'y akaldiraw. Kartingam! Pangikabila nga rodeng kadagiti kaldiro nga ay. Naurnos mutiam mo. Ay no, Andres! Agpanunot ka man mat. Saan la asyak ang pampanunot no kasano ang maisimpa dagita ang wara? Anya la ka ni bakutin. Awan tinakawara dito'y balay. Taka na yun ang agdalaos. Mapangkantumot iti trabaho miso di mo makikita. Sumungbat ka pa'y lang! Disnugak day tarupam! Ha? Ay kwa, sumardeng akong kuray ba kay? Agsao ka pa'y talaga disnugan kan! Naguyong mata ni Pagkuri kasinsin Andres. Ngarod kasin sinirmalay. Kanayo na mga agdalos iti balay may. Ang ibaga na matadyak daldalaos. Unay matanday ta nga asawa kasinsin. Puor ti kararwa. Ay, may bayak latan tamnawan tiriray. Naganos kakit di kasinsin Andres. No sabali la ang alalaki. Amang ano dinisnog nanti asawa na. Anyat aramida mo, Andres. Si kansamat ten tinagpalda. Anya nagpalda sa sawin mo tatang. Kasanaw, si kamat amin ng tiagtrabaho iti unag ti balayaw. Kasanoon ti panagpasadam iti tricycle. Ura di agpasadan iti tricycle tatang. Tinapatag ka makadalusak iti unag ti balay may. Day talagdaldalusen ter aramidam dito'y balayaw. Nagbalin kan at takusa. Anya at takusa? Takusa, takot sa asawa. Anya? Magbagay mo launay tinagan mo nga Andres. Ta nagbalin ka nga under disaya. Ibaon-baon na kalaang ni Kore. Tatang. Wino, panaganan kalangan iti Andres tandeng. Anya nga Andres tandeng? Ore anya ti bagakan ka ni Kore agtungpal ka. Iso nga Andres tanding ka. Anya laki ni tatang. Tili bagbagana? Tumakder ka di talamisaan. Tain ka ibalaybay jay linabaak, Andres. Anya laki ni bakitay. Mga anak mi baunak. Tumakder ka, tain ka ibalaybay dagiti linabaak ko na. Makauray day ta, kuray. Mga anak pa'y mo't atanay mabisina. Tumakder ka, taramida mo, di pangibabaw na ka. Ay, nana, di ka nga rod aglaho aba kay. Unay, ramida ka Nagdalos mat iti unag ti balayaw. Nagsilang ti swelo. Kan awan ti makita kasapot ti lawalawa. Imbag pa'y kada kayo tanadlaw yun ay tananang. Saan pa'y lakontin pa ni Cory, ti pa nagdalos ka? Anya? Wain, itun sumang bait. Ibaga naman na saan nagdaldalaos. Kaya nagado ka no ti maramay. Ay, unay day ta a klase ti asawa. Kananusa kung tagdalos tap na on tiriri na nang.
Anya man ang titi mo na gusto ay? Simpa man mo't dagita kalugong mo. Nakawaradalatan dito'y balay. Anya? Saan mo't anay wara dagiti kalugong ko? Nakasabit damat iti dideng. Nagalas akit kitaan. Nagado nakasabit iti dideng. Anya? Isimpam imbag dagita kalugong, Andres. Pangipanangarudin ngay kadagiti kalugong. Nasimpamat yan mo. Saan damat ang pasalsalay? Ay. Anya manen teraramidem pare Andres. Agdaldalos ka manen, di ti balayaw. Rumbeng langag dalosak paray. Saan akayat ni kuhuray tinado awara? Angem, nagdalusan ti balayaw. Apay nga ibagana pa ilaeng saan anadalos. Diyak maamo ka ni bakakaw pare. Ay, no siyak laeng ti adda iti biyang mau. Amangan no mabagtita kon paray. Anya? Di ka pa yan makapasada iti tricycle. Kaputag, daldalos kalatan di ti balayaw. Paray. Tunggal lumabasak di ti balayaw. Dayta walis tambutig igamang paray. Unay meten dayta agasat mo, pare Andres. Apay naiwara dagito'y alibraw, Andres. Isimpam man dagito'y alibraw. Makapasikur akit kitaan. Anya laki ni bakitay? Saan mo't apasalsali dagiti libraw? Nakapaigid damay. Di kan agrason pay. Kita anakawara dagita alibraw. Insimpa mait. Nagbasa nga minitay. Iso ngayon parabaw ko di talamisaan. No ammom ti agbasa. Ammom nga isublay iti nangalaam. Anya? Di mo kunaan na sakpay lang ti mangisimpa ka dagita alibraw. Mala isimpa kong bakay. Di ka kadi akong ungot. Anya ngay understanding. Nakaluto kan iti kanin ti asawam. Nyalakan ni tata. Awagan na manan iti Andres tandeng. Talaga, Andres. Tultulo kamlat ta amin nga ibagakin ka ni Cory. Diyak lang kaming katiriray. Iso nga raramido latan at ibagbagana. Nga oray bugbog kawan na kan, kasta ka day. Diyak nga rin katiriri tata. Bay-bay aklatan atap no sana dumakil tiriray. Nay, apay ngayon pura mo kanyak ti bato, kuray. Ha! Di ka pa'y maisimpati badom. Agkap-kapi ka ditan at di mo pa'y nalpas ti trabaho. Itay pa'y analpas ti trabaho ko dito yung nagtibalay. Sa may isa, jak mo tinura ti badok kahit. Insabit ko mat iti dideng. Jak kaya tinagado anak kasabit iti dideng. Nagalas akitaan. Kahit pangipanak nga rodeng kadag iti lupulupot kaw. Ay kat makamu ka matan ah. Laklakayan kan. Di mo pa'y amutar aramitam. Apa yan? Kasingsin Andres? Nakapanimit kamatan dito'y sirok ti salamagay. Nay, si kamay, kasinsinir malain. Ay! Ha? Nagatiddugan day taasin na ay kasinsin? Kasla na dagsin laon ay ti problema. Anya nga tayo, Teramida? Amo kon kasinsin. Nilakit di ipagkori ti pagparpariko taman niya. Nabannog akong kasinsinir malain. Kasano asaan ka mabannog kat day talatan agdal dalos iji unag ti balayo ti araramidem. Maulawak pa yun ngagkarapusipos iji balay men og daldalosak. Ang na sumang po ni bakait, ay na? Ibaga na pala dyan nagdaldalaos. Anya? Mamimpa nga ron nga ulitak tagdalaos kasinsain. Oo na yan day ta kasinsin.
Makapa-stress ti aramidam. Anya nga tayo, ti Ramida. Ipaigid mo man day timba. Nay. Apay nga, kinugtaram mo tanday tatimba ko, ray. Di mo pa'y maipaigid mo't day timba. Pasalsali iti pagnan. Saan mo't ang makasaliday tatimba? Tayin simpak, mate. Anya nakasimpa sa sawam. Kog tarak pa'y laang aya, no amok ang nakasimpa day timba. Anya laki din. Ay, pagsisikuran mo amin ayin. Di ko namkit day. Awan tang aramidam dito balay. Anya? Mudto'y tinapasadaam iti tricycle. Anya? Sa pulong tinapasadak iti tricycle, kat pagtrab-trabahon nak, dito nagtibalay? Anya ti kayat mo asawan? Saan kan nagpaspasada? Nabayagan na saan ang paspasada? Takasano ko naglaing ka mga gibaon. Ayan nga ni tatang nanang. At dabiit na panan na, Andres. Napanan ni tatang ay, Jak amaw, tadi namot imbaga, tinapanan na. Aya? Mabiit man laeng. Kasla maitay-tayab ti panunot mo. Awan gaganay-gayam ang makisarsarita. Makabannog, mate. Tay, Tiyag tagibalay, talaga mo? Saan ang maibibos si trabaho iti unag ti balay? Dakwar tayo, nanang. Ay adda. Apay ayati kwarta. Pautangan dakpay man laang. Pagaramatam iti kwarta, Andres. Inak gumatang iti gasolina. An-anwam ti gasolina. Pangsulbar ko iti parikot kaw. Anya? Sapsapulan na ka ni Andres itay lakay. Apay ka now. Di namot imbaga no apay asapsapulan na ka. Kasla maitay-tayab ti panunot na. Anya? Di mawat nga rod kanyak iti paggatang na iti gasolina. Ananwan na kanu ti gasolina. Pangsulbar na kano iti parikot na. Anya? Pangsulbar na iti parikot na. Anya ti pangpanggapin na nga ramidain. Jak ammo Ay. Ang mga no agaramid iti saan anasayaat. Imposible nga agaramin iti kasta ni Andres. Nasingpot dayjay nga anak ta. Day, saan ka mo't amatagtagaray, pare Andres? Amangan no mabangles day takatay mo, no di kagsaw. Makauma, makita niya pare sanay. Okay? Tadasawa na, Ay, depende day ta, pare Andres. No nasingpait ken man nagkaawat ka asawa, ay sigurado asaan ka mauma. Imbag ka pa'y pare tanasing pati asawa. Sana kasken ni Koring asawa. Nagar. Maawatan ka no kasta ita ti Jarmaw, pare Andres. Ala, labsan ka pa'y paray. Nadabiit pa panak. Nay, sa dino nga ti papanamparay? Ay kay naksulbaran na ti parikok ko. Nya? Di ka maawatan, pare Andres. Apa yan ay bagang nga inkasulbaran ti parikot mo? Kasano day ta? Limo kaya yung ti tornilyo ti utak kaw. Anya? Ay, agyaman na. Nakasangputak na't laangan dito balay. Anyat na pasamak. Nagbasit matan ti linaon ti balay may. Ay na, awan matan dagiti sofa. Awan matan dagiti libro iti cabinet. Uray dagiti sapatos ken tsinelas. Awan damatan iti pangikabkabilak. Agraman dagiti ladawan may iti didaing. Awan damatan. Tilangan TV ken rep tinagbati dito unag ti balay. Ay na, nadalusan matan dito unag ti balay.
Nay, simangput ka mo gaya man. Kuray, bakit? Ay nga tinararamid mo, Andres. Apay anadalusan mo tantoy balay. Tilangan TV kan ref tinagbatay. Pinuora kami na naadag iti sofakin da duma pa kagawaan ta. Tapno awanin ti wara. Anya? Graman dagiti badbado ta. Awanin at tinagbatay. Anya? Dadaan ka din ti ulam, Andres. Apay apinuuram dagiti gamit ta. Isuma kaya maw. Nadalusan ti unag ti balay. Awanan dagiti ibagbagaman nakawara. No ibagampay lang nga wara ti TV kan rep. Ay kapura man na tapno awanan ti agbati dito balay. Anya? Ay, sana mabalain. Na. Apay ngay ngagsangit ka. Saan ka diya kayat mo nadalas ti unag ti balay ta? Nadadaan, nadalusan. Tila ang TV kan rep ti nagbatay. No kaya mo kapurak pa yan ti balay tapno awanan ti wara. Saan? Di mo aramitin day Andres. Pangasim. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Andres, Tanday, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Manang Tarabay.